Na bokoch tižňovníka môž prečítať o aktivnostoch Nacionálneho sovitu Rusnácoch a u rubriky Našo mesta píše o označovanju Dňa opštiny Kula i o stanu u predškolskej ustanovi Dzecinstvo u opštini Žabelj. Ekonomija dava prehľad produkciji kapusty u ruskim keresture, Đurđove, Bikiću i Kocure. Kultura i prosvita dava zvid zos otrimanih programoh u ramikoh kulturnej manifestaciji Kostelnikova ješenj, a mož prečitac i o hostovanju predstavi Potvori u Slovackej i o promociji nauki i petnici u osnovnej školi Petro Kuzmjak. Mozaik u rozvarki z Marinu Roman doznava jak bulo na zmahanju mladih talantoh u Beogradu. U rubriki Ľudze roky život predstaveni Mihajlo Bodjanec z ruského kerestura. Duhovni život medzi inšim piše o preslavi 25 ročnici roboti eparhijnog Caritasu. Na bokoh sportske rubriki zaznačeni rezultati u peršenstvenih ligoh naših fotbalskih kluboh i rezultati keresturskih stolnoteniseroh, a dati i rezultati zmahanja u guglanju i štreljactve u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov. Dodatok u tim čišlje Domi familija i nove predluženje ženoblogiji. Na koncu novino rubrika Horuci tepši.